Bakiariria ndiunga ya Rais Ruto Meru babengi bakariba muchijo mawani bonanite kuria kunganirwo ko bakiwakira bethirite bakiona kumakire Ruto ni mawira neja tikuyingwa ni bataririte kinyemo ya mirandire tarikia nyuma Rais kugwekambiriria na kuguna kari untu bonekete kuria ukenero wakidam na kinya skuru ya Chuka University campus ya Gembe ni moya mirandire akariba kugamwankira nande ni Kiroto Dennis Mugendi na Chotariria. Wirane gwika wirane kuma wirane gwita wirane bungi niongugia Rais Ruto kulingana maoni ja karinterene isia Igembe bare bathojite ndiunga iria erigiri kuthithia na bare athirani ja maingi abekire indi mwankanandi utino bumwe ojuria Rais na yite ndene ya Meru na yite otuliongira tuibasurere ngei maromba aturetaira batwe mwanka thai turua maromba tika ya thuki na maromba lakini bila tutikwenda renge ki Rais wetu imantu ya kwiro ya tiuyura na uwere we ti Rais yo kusema na kutenga na uwere ni kusema na kutenda indi bado tukwenda kuona kutenda kukwawe kethira ni kwa uma na ya maendeleo ya imoyo tutakwenda mantu akwiriro ringi tumeambiwa tumetoseka na ile amesema lakini kutoka sasa tunataka maendeleo ambayo tunaona na maso si ya maneno ya kusema na mdomo tu na ifanyiki lakini arika na Kenya Mount Kenya kwina promise imwera atwere nene na era twiririte kwini wantu nere wito bottom up ya Chuka University Igembe campus era atwirite amite thiandarasa arikia kwa president na bautu turi antu beembe bila twiririte number 1 kinya twache bingi ni Chuka University engasetwe. Oya wewe umekuja Meru ukasema utapeana ndamu 8 na itakuwa kubwa ile ambayo itafanya watu wasibe maji. Ninakuomba sana ukikuja udhibitize hiyo na upitize usio ukarundi na ikiwa kwa mfuko tena. Wirigiro bwakwa na bantu babethi na mbuga akariba Meru. This time round ndionga ya president ni ithirwa different na ndionga iria ingia turiongaira nonto the president ariongeta for example ndataka nkona the president yateta western eta na maendeleo na kurugura project imo iria atigiria promise the last time watweka icio kurugura na watweka na kweja na kinya barabara akaweta barabara na atigete aejana project na atigete aejana na mwanka thayu gwatuka ni ajite kwirana ekinya percentage na kinya iria aejana itirambiria ngugi akera akariba account abera project ina itu aejanite lakini niteri ngugi ekinyite percentage na nyere atirambiria contractor akethira project ina untukuna so bwana president this time round itokwenda wethirwa we categorical na wethirwa indifferent na president urongo uturiongaira stadium ya Maua no atigete to promise na mwanka thai itaambiria utwira president atire nini stadium ya Maua ri contract eko na ile kambiria na ile karika kuna barabara cirio kithomba president na cije 1 to 1 achitara ya rokire so itokwenda kumya barabara ucio na cio bana president sham ile ikambiria nonto ndeshua most of them go ira cio ndo ugire ikambiria itambiria na mwanka last time ria tware kwa president Kindiki kwa deputy president Kindiki ndaiwa mubungi okona Ibrahim Daudi akiuga problem iwe promise rengoge no taita I was there na itwero kwa this time around bwana president itokwenda kethro president yo nimetenga nimeweka tutafanya tureenda wethro we president nimefanya tayari fulani imefanywa na hivyo ndivyo tunataka. Ulituambia barabara ya Thiro kwenda Pagi utatutengenezea. Saa hii ulituambia ni system race. Saa hii paka saa hii ianzia kuna soko ulitupea ya Maua. Ilikuja watu wakaambiwa waondoke na paka saa hii yatengenezwa. Dennis Mugendi, Wero Njuma, mushini wa Maua, County ya Meru.